Dawa ya mapolat nama katinana sulevat. Sakatu soa kajam-jaman na uruja supui na kai no semas. Imazai toa tau cikere ni matai. Imazai toa tiroa sulatan. Imazai toa tapuru katu tiroa karan. Paju sepata sulatan. Imazai toa tapuru katu yita karan. Matai fu yi 3章13节到4章11节。Tuazwa mantis ti Yesu a kemasi Galilea pasa pana i Yoridan sa satay Yohan a uri kipakiraw daya maju manu uri sa laini ni Yohan sa a ivuya maya tutsu tiakem mana pa uri da kipakiraw dan nusun au manu tisuna mantil a sematanwakan ayain manu tamavara ti Yesu lawiu anan tutsu ayatwa pa uri dangata no maya tutsu iten na pasusu toa pinakanangwa noa semas a kakudan na penolat ayain pai sa selain nga ni Yohan ka nakipakiraw nga ti Yesu a sivasaan ni maju a kemasi tua zalum na masu eleva karvarvan sa patsung ti maju tua zwa vava kenua semas a nakipara vadu-vadu ayam letek-teku semataya maju au maranda uta azwa kaya kemasi karvarvan aichu mavana kuwalak aku sinikilivak aku kina tengrayan ayah pai syuren ti Yesu noa talaparawasan vavak pasa sarairak tu uri kiringavan ni satan au ka na parawa yanga tua keman sepata purua adawa vengi matsulanga manu mangcez ti satan sa ivu te Yesu maya tutsu no ala kesun no semas paza zekatu aichu marka acilai para pang ayain manu temavera ti Yesu maya tutsu azwa vinicikan ito sisiu uri sika valut no tsau ini ka kakanen sakamaya mavana zwa na kemasi toa semasa kai pipunelatan inaya bencik ayah pai syuren uta ni satang pasatoa na masam parawa sa inalan sa pizwai itoa talavavava na inarivan itoa uma noa semas sa ivui maya tutsu no ala kesun noa semas kikeru semateku vatua maya tutsu azwa vincikan itoa sisiu kipada zekat semas tua marka sa sekaulan ni maju i dari vavau masan tisun sasu tarangi yanga tua 5 nya maju tua inika sika mapasa ituan tua acilai nuasu kura inaya ayain ni satan temavera ti Yesu
伊转有搭维尼七间一段四首那古亚吉林奥段那马蒂亚苏出马伊那亚呀拜Katsuin uta timadu ni satang sematwa vavaw rawa sa gadu sa papatsuni tua marka inalanala nanga i katsawan katwa mangwaan penolat sa ivuya maya tutsu no semacungaran sun semukup dan waken Kiku sipavai tanusun aichua pipenulatan ayain. Manu temavera ti Yesu tisunati Satan. Sao vaiku ayatwa mayatutsu wazwa vinichikan itwa sisiu. Paalayu wa semukup tua na mati yasu cumas. Sasu kiparain. Daya madu sakamaya inaya avenichik aya pai vaika nanga ni satan saka manti zanga marka sa sekaulan itarivavau kirarain dai Yesu aichu kainwa cemas sinvichi kema在段马太福音的3章13节到4章的11节督促大家们心里putarwan tanukim 我是谁的考验我是谁的考验 dimakan 借着信靠耶稣基督徒被赋予特权做上帝的儿女一生寻求真道在追寻我是谁的旅程中我们会经历不断的考验和试炼来形塑上帝的儿女这个身份成为上帝的儿女不代表能操弄上帝赋予的权柄成为上帝的儿女是要听从上帝的话语而不是卖弄能力追求速成来炫耀这个身份或假借圣经的允许来凸显此身份拥有上帝儿女的身份更应专一委身不受胁迫与利诱sinaya jantina pada royangatana pasamarau tuamana pajajakatna semas latinana pa ene toisuaca kinitulu atasinupu kainwa semas sakatu suaka zaman asinipaki nemen-nemen 面对各样试探时我要怎么样证明自己是上帝儿女的身份 Sinaya tu soka jama-jamana sini paki nemen-nemen saka ka inuli 亲爱的主在我的生活中面对形形色色的诱惑和试探求你帮助我能够察觉这些试探同时不落入试探帮助我在试探中能紧紧抓住你话语的应许清楚自己的身份不轻易被迷惑而离开了你的道路奉主耶稣得胜的名求阿们 Mali-mali tu coba jaman-jaman nama kacinana misla-selanga semupu akilaroi tu amana kainwa cemas latapina energ atu coba jaman-jaman pada dekat tenua cemas latinana kisah mula latinana pa energ tu amana sini turun nua cemas tu coba kini adavan ayah kena pasamalau pau picu rati sultan nuakan saka latinana suliva tu coba kini adavan大家平安